engevaan tovutingi mi mongkamde biala shijo akashvani kuima nchengzgona yevoni sijo yanren hangje hmzoyaksha nzedavka ovungtsoa itenopfujang Nagaland Sorkari yakchia assistant professors osi librarians onden zosijroting elhilan regularized soyujang ikilanchi sidaga ENPO yakchia frontier Nagaland territory yingsunge chumbozgona MHA tingi kako hanchancho osi Commissioner and Secretary of School Education yakchia Nagaland Literacy and Numeracy Phase 3.0 chi lanchicho itenjang atsangan sidavka Nagaland Higher and Technical Department chunge assistant professors osi librarians onde zosijroting elhilan regularized toyochi ikilanchi sidagado Minister for Parliamentary Affairs kejikeni yakchia nzidacho Combined Technical Association of Nagaland osi Nagaland Net Qualified Forum jangna ngangi khidawa mochilo etamelanlia osi nzachado zecheuchi zuguna elani high power committee yakchia shujeyanche ovungochi hansichiuji zuguna hojilo epyangai khi elhilan regularized jangchi ikilanchi sicho Higher and Technical Education Department osi Nagaland Sorkar yidalo nzothe ngathe ha yakchicho osi cabinet na high power committee shujeyanche yilanchi nyaki khi elhilan jangchi chovudo minister keni yakchian zidacho Nagaland Sorkarina elhilan topulom hona zeya liu osi ntamlam mojanglo jo ezum donggaw to han zidacho Eastern Nagaland People's Organization ENPO yakchia Home Affairs Ministry thingi Frontier Nagaland Territory yingsung echumbo zuguna iten hanchancho ENPO na yangsasa etho osi otsurang zza etho do shang zuguna ha Ministry thingi nzijang dokcho osi nzi darolo echungchung zechozero liudo nzidacho eranzungje epanina uidaina mekna ilhina ha ndunggaw shigw elani Nagaland State Law ilhilan ndo chwa yawancho sana hojang top Frontier Nagaland Territory Authority thingi ha senjamdai chowshigw osi ENPO na ndo tamgazaka hansi khochiawancho sana hojang top Nagaland Sorkar thingi hanjamudo nzidacho Minister for Parliamentary Affairs kejikini yakchia nzidauchi panjo Frontier Nagaland Territory elhilan shi zuguna Nagaland Sorkari os Eastern Nagaland People's Organization yudalo zothenga them home etlanlia ENPO na Union Home Ministry thingi kyoda sanda kyuji Nagaland Sorkari na jo nzijan osi ENPO na methak ilan okhauji Union Ministry thingi nghanjan theng Nagaland Sorkari thingi ha zothenga thedokwe thevlia hoji asia nzonzi gyong dovum hungga zuguna chowshigdo minister keni yakchia nzidacho Kabenyampen janglo zikaranga lidugu zuguna Commissioner and Secretary of School Education and SCRT Nagaland Kevilino angami yakchia Nagaland Literacy and Numeracy Phase NLNF 3.0 chi lanchicho Ches choro mozangaluna pengai elhilanchi pengayu osi Diksha portal jilona elhilan jangcho nzi othangini si mikimungo mikidurok ida shilojo NLNF elhilanshi chumjak mungo nsing rivasi chodayu hoji zuguna bungnoi os kabingi sufui dovna lambomethe hansi elhilanjang hona chwa wo zuguna osi ekhayanjang emanhngi khidugu zuguna Commissioner and Secretary yakchia etsuchi bicho Chief Minister's Universal Life Insurance Scheme CMLIS portal chi nchunglona bengai zongon measure zogona khanilya osi nchungchoro mongolodi chonchiwdo nzidala yuda shilojo portal chi ethi chomek osi ominge thanha iranim wache osi etlanili kakoyo jangha download choin khiche nzonzi kyong tofu chochobenche hon pitukwu zogona CMLIS portal chi zecholan lyawana ochongna tsga etlan lyasana DC office SCK Sanders janglona yivon kijida megana konjampen machak tiying monjing mongo ini tiza mozunga mongo dirok shilojani yivonis kijida elani tiying monjing mongo ini tiza mozunga mongo dirok shilojani yivonis kijida iten shangjo Akashvani koimalon ande piala iten shang zakzakto nzi khiwzugna jo
X handles AIR news alerts osi AIR kuima chilo zeta ndena ithen chang elani duha news on AIR app tona YouTube channel AIR news kuima tolona engalang khuka empowering governance and development by leveraging geospatial resources tuguna thangshi linsungchi inchi kuima metalona khitacho osi linsungchi lo geospatial lo chodi morangi li zupui zi osi mefu tongfu esupwi jangjina linsungchi thetacho linsungshi yakchia kharatsian lo zigarangam hom hansi yu osi nzunzi kyongna iman ngi kyu elani sorgari elhilan loha nzanchi biodo development commissioner planning and transformation demsnar ayer yakchia nzitacho nzi ekha tizanam hawi eramui chang mongkham yakrachi bia Friends of Ediplas okho lansang yakchia yenjo mikyodo soying linsungchi inchi koima village lona khidacho linsungchi lo o yinsana theng Southern Angami Public Organization kiflen debul hebovina eramui chang nzinran etsuchi osi phakvum hacha chang chegaya thandang mingthang bicho kako nzinran dai mikna eramui chang na onde echinuram hom changchi pungden ro chang thingi ha shimhyau ethevlia ndio chole ondena sikingji sayasi wanala osi eramui chang yakchia okhoji lamja lamria wanala doha hebovi yakchia njidacho enanga koimau yanjilo nzi khatizanam hawi onde nzuini si mikutiza wana hojang yulo epuinchi ekhadiza se ekha elui nzosi jero dingdo wana Nagaland Staff Selection Board NSSB yakchia nzi othanginis mikumeje tsuguna Vivavos for Clerical and Allied Services Examination ochangji nchungchoro taro tokvulna penkai etenchoro mikiturok nandang khyayu ochangji lo kudadana chiwili chosana topna kakuyojang methaki hansi yewe thevlia elani medical fitness certificate ha thenhai hansi chiro tsuguna NSSB Secretary T. Lanusin La Lungkumar yakchia nzidala. Medical Fitness Certificate jo Sorgari Mojiki lona hansi yicho mekna ichumbuina jo elonchu yumek. Yuda jo inyathang tokfu chiso lona englungo daruini chiso tolo ochangchi kita yuvdo nzidala. Nagaland State Disaster Management Authority NSDMA yakchia nchungchoro ding nandang Nagaland meta to phulo eri cho liudo nchidala osi meta phulo sanajo mpungvena pochon lopa chiro choguna ha ilolia Dimapur Newland Chumukudima Pandari Bhakti Dizit os tuli meta shanglojo uchin tanga osi yuda thamolo uchitsa chiro choguna langalia ho chi choguna nzon chikyong to phunan dangshun khitali to NSDMA yakchia nchidala Iten ofajang yenchwa nchilantavka. Nagaland Sorgari yakchia assistant professors osi librarians onde nzosi jeroti ying elhilan regularized suyojang ikilanchi si daga. ENPO yakchia Frontier Nagaland Territory ying singe chumbo tsuguna MHA thingi kako hanchancho osi Commissioner and Secretary of School Education yakchia Nagaland Literacy and Numeracy Phase 3.0 chi lanchicho. Ncheng tsuguna yawani sicho chinan